Okay, praise God. Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Yemi to nema ingole afi. Ya famaru what's for in toilet titi la kau. Seki wa okay mo foi ko kau fale kongo mai ya avi yele tua. Yo le utano le wa okay me neva ingole. Por kalame ya la foi fanga ina foi telefoni ya. Fa tua. Sila fiare tua le loto ya pecha ya. Ngai mela ai kia kau fale kong wa ile ya avi ya la vale tua neva ngafi ya. Patala fatelo sumale. Jato fatono lo sunga Michael Preta ya ngata foilia yo falitua mesono foialo fatala fat foi sunga fafia ngainga ngata foilio falitua o wompa anga a global kingdom lunga fo ne vai ngole jato pokalame ja testimony yemi yele tua ne vai ngole afia ole atato yai foi lunga kako pokalame e fa malulu tsula va ale sonna fi hallelujah sana yemi ale kupungi koinga praise the Lord ya famalulu atu lavalene ya fia na nafia even ngay por kalams makuha nga sa vakas foi kwai fale alili tuli maya le chaimi ya no fapia kay mila mai kali kolwo o melo tavale seme o afelo beta kai for kolu amene aqui kilo ko merced phone la sound por kalame i se vai meu solo amen o vai com uma mãe marca com uma arte de fone e a famalu lua te lava se finangalo amene e o lunga foi ya lele matala foi vai nga fapia amen e a tchonu lava ya o malama lava finangalo le atua yo tatu e fale tonu por kalame ni vai nga por kalame tatu ya tchonu ne vai nga la fiafia o la tatu se tsalo ma tatu por kalame ne fiafi ya o matawachu ya ti otama ne vai ngala fiafi ile nganga le faftai male nganga le famno ya ti otama faftai lo faftai lo ngale le faftai lo famaoni ya ti mato tom no mai for ne vai nga fo yo la fiafi por kalame lo mato tama fati no ai o nanga bala au lo fio tama lo fa unga fa lo ngolongo lo fa na e mai se fo lo mato tama lo upu ne ya fiafi mai se fo lo ona fatsa va atama talo lo fio ne ya fiafi ya ile nga le lo fio sau le sau vai nga mai fa nga ina le ne lo lang ya fa pe ona matua e fitu wine le manner so for o yesu me lava lungole le ngata fo ile no mato tama por me e wi me yele li la langi no mato tua e ya fa pe ona fta o filo mato o nanga ya te tonu la wa fio e ma fa yela wa fio me talo lo fio tama fa Manuel opune fiafi fa Manuel fa la mtsaino ne por kala mse yolon fa wina fa Manuel fa ngolongo la fa na wono o yesu amen praise the Lord ya fatalo fatula sungal fa tua ya angalele ya ngalofa yele tua sister ulele amen e mse fo ya le sungal fa tua ya le malu amen le malu wana si va tsili ya mo fa ne ya no tatote ma futsa fo ya la fo ile upole atua ia pole testimony aya ya o me mana mana tu por sei fanga mane o langar tsangata ele ma fofo wina tato tio o ne tu langa aya ai fa tsaile atua e ala ilo nanga ngapa ia nanga lue mai o tato tsangata pato fili wa ina ilo tato wola male tato au nanga ine neiva engole soi fuanga we soi fuama o wola ya ile faunga ino tato wolanga ile ngalue ngale atua ole ala vasinga luenga wa tofaina lo enga lue tsono ngalwenga le atua ia fafitai le atua ele mafai tato ele mafai lo to lua ele mafai le au na le atua ele mafai fo ye yo tato ingon suyo tato wolanga ye pizza ya ole atua soifua o ia na te na te fili wa ina le tangata mai le olanga le anga sa soifua mola ise olanga le lei maila le wino tato olanga se olanga le lei o kawalo fangia oi lo fangia tele tangata ofia mai tato o sili yako ngakere kanga kokako inga titono la inga ole atua ngai lo le tino le nei amene aya ya kele venko ko fasili foi tangata le tino matangata le lalo langi mapeye fai mai lo soifua malo ai me se folo nei tangata ya ka kele ko popole se meta si watato malama ile upu ale atua
Ya te tonu ne ya fiafi wa ilunga tato por kalame ne vai ngala fiafi tato tus ma wa se manatu mo tato amen ile evangelia Yohane no mtabu sifuma lima ya lo fai upuna evalu amen fai upunga evalu fa pe fetsa wina evi yellow tamale ne mea pe a auto fuatele mai ona fai ile auto muso ono fiafi ile foi upor kusilia amen au fongo fonge mo va ai mo ma fo akongi ma ye vi lo tsamale ne me pe a auto fua tele mai ona mana oile ole atua e fai oi ma ona tali I ma ona fafini ona mana oile Yesu e fai oi ma ona so fai oi mana wo ele fia wo la le atua ya taua pe ale fua o tata wo langa amene manga ya sia foi tau foi ile evangelia Yohane moli mau foi ya ngeso o Yohane ya pole evangelia nei Paulo sona falango lango le salo fangia Yesu sa falango lango le fata o Yesu o faile la total swang ya nena fe me yevi lo tsamale nemia pe o cho fua tele mai akako kilo ngela o kilo ko le ka por le so sei amene o ko kilo ko mako okay kwa ifua lo okay o vai ko ge met ko kya match lo sei malo ofu amene pe casa ora que cam okay que to sini lo vai lo to sina yo lo vai pe vai que ise au te matsala mai au lei amen e manga nga o ye lo to ke manga kango ko ye ola amen fa penga fo sila ngona ya ti oi mai sela vai la to ye fie fungala au totola au nga ya fua mai make fa tupula ia ilo ngona oli malo ngona fia tango pe e te fia tango pe putima manga lue ingaula au nga ya fa atele mai ya fua atele mai nga ya au le ma to sina e tangata ole atala nga ka workeriano amene pion tala ya ile le fa evangelia Yohane ne va ngala fia ma yevi ia lo tsama pe o to fua tele mai ele fai mai le Yohane pe e fua tele mai pe o fua tele mai la ka ukala ye Yohane le evangelia Yohane la ka ukala ya ka ko malava ya la tsautala ya sta ngale le ya faretua ya le malu ka ko ye ka ko ke lo tato o tato I lo le swing ole o langa we swi fo mo o wola ya ole nganga le tasi ka ko ke ngalu ya tia ero tato wa o langa fale nganga amen ka ko ke le ya ele o langa le tino ai tia ero tato wa o langa fale nganga langa ye le fa moe o lo ye le fa moe mo e mo o ya ma esa afi ya ma fia pai ya fa pena foi la le au na ne vai ngola fia e ngau pele loto ine atua e ngau pele loto ine ye fati no la onanga na pele loto ine ye tu mawe pe ile fa unga mai le mai nganga pa amene ai elema fa yona tato ma wole fa unga pe ale fua mai yo tato wo langa ele ka ukara la le fua fa le chino fa pe ele ba le fa inga fua mai o ingila au ele va pe orta ngata fua mai o ile ke fua mai le pua fua mai le niu no email le lei amene fua mai fua le lei amene ngai ka ukala yele mata yo ngala mta opo lima alo na fai opo es forma le onu Filipi amen Filipi mo Filipi mta mo lon fai opo es forma tsasi na fai mai e fatu mulia foi o to I fua ole ami o tonu amene e fatu mulia foi o to I fua ole ami o tonu mai ya Yesu Kristo ina ia vi mafa ene nai le atua ele fa pela afua lo wo langa fa le nganga pe fua lo wo langa au na le atua pe fua foi lo wo langa sa ili le atua unga fa pele fua mai la ele fua mai fa pe o ka so la vale o ka so fa ma walunga fa mele ma tse ngalo mtsa po lima fa po sfuma leon sika kwa kule ma tse mtsa po suma lima fa po sfuma leon amen ma tayo lima olona mta po sfuma leono amen lima fa po sfuma leono praise God hallelujah
5 milion. Praise the Lord. Matsayon tao po lima po 10 milion. Fapiron fight sa wina. Ya fapena foi ona sulu atu lo oto malama ilumo tangata ina ya va aya ila to wa oto ngaluwenga lele mavivi ya tuai ilo oto sama o langi aya fa mai ia fape foi ona sulu atu lo oto malama lela kaukala le kaukala le malama nga wa malama mai masulungi ai lo soifua amen lo soifua lo e ya ile lo langi ne etele ya mi o ina ile lo langi ai wa e ya mi o ile wa e ya mi o ile mi o tua fa me ile ya mi o tonu nga fa me fo le filipinga mo mta pulon fa upusmeta singa fa me ya utofua ifua le ami o tonu ale we fa me le evangelia mata yo ya fa me yes fa pena foi ona susulu watu amene me ale fa ko e ko singa yo le vai kanga kapea oinga ina pupula tu lo soifua au na ma lo soifua fale nganga amen if you fear yo changata ya fua amene aya fua la lo soifua au na ile atu ma lo soifua fale nganga amen ya ngau kala ya fua ifua le amiotonu amene kakele fua feme fua mai lo so ifua mala o langa ai fua mai ese e ke pepelo e ke fa mawalunga e yake oele loko e yake oele loko le fia ko ilalo le ke le fia down le skangaka amen e fua mai lo langa pe yanga o e malela lo langi amen pe o oele sifi pe o oele mau pe o oele mai la o fua la nga le la watu temi nai mai le o se fua le ami o tonu nga ko inga fua lo so fua ayati oele le ola le nga fa ma walalo amen angu stafu inge fua ro fa penga kaukala ngia ile kaimi o le kaimi langa o ngawe ka ko kikiro kila foi finangalo le atu elona no Israel e makwa iri kakar finangalo le atu ai fale tonu le savalinga Israel pe fale kongo vol so ifo tangata Israel anga fe merka ma ungi va ngola fiaf e vi ialo tamale nemia pe ocho fuwa tele mai amen ke no ele nga kainga fuwa lo so ifua ai sala foi le manong yolowa o lo soifua malo o langa ita ngata pe akola ko fa pe ole o langa ngai o la yo lo fa ma walunga oka ai asuru le mala nga wa surungi ai o ele ne vai ngo o le soifua nga wa soifua ai ile ami o tonu ale atua wow fa me ya ile nga kanga ko singa me nga amen fia mama kanga kaya te oi ai ke akwa kele wo amen kwa ikele wo asia langa le fina ngalo ngale atua ya fata sitasi la na fana amene ya fata sitasi le fana wale atua ya fata sitasi le kale sia le atua ya loto etasi mangalulu e fata sile atina inole itu tino keriso amen aya ele fa pela ke kia e maluloko fa pe ai okay mafaya wa uye ele aya sese okay e kukusta malokang ai e kero oya ole ngaluwenga le atua e faile loto ma walalo amene kuse ole ngaluwenga le atua e ngaluwenga le atua e fai metsono lo loto amene e fai metsono tato loto ele aseme kakoke mafaya ile ona tato au na ile atua be ale mafayona be ale mafayon tato fo yesingaluwenga yo tato ilo loto ma lo loto amen fai meletsono le o tato loto amene kai pe ya lo ko le la langi malo ko ai me ngai fai le tino male e fa pe nga fu ila ngo fili wa inga oyo le atua au mai lo ko nga ngai ko le la langi ile ai masese ke ila ve ai lo lima ile ai masese la ve ai o vai ya nga o ya male la langi ko amen mga ola le atua au mai la o ya mai lo ko nga ngai ko ai saula ya le ka la ye lo nga saula ke au na kwa ya te ya fa me ya
se ia vi ia kilo ngau le to me ngau lo so fu ngau lo la ngau mai lo so fu ngau inga ia fai lo la nga mea avatsu ai lo na vi inga amen avatsu ai lo na vi inga avatsu le fa ne tsanga avatsu le fa manu mea umangale mana ole atua ya inga ia fua mai ia lo so fu ile ami otonu amen fua la lo so fu ile ami otonu wow pia lo ngau akule peivo lo ngau le au tele na atu ia ile mana yo lo na au le mana yo na falling okay lo foi le wa ko au tele termine ai fia sei me ka ngaka e fa pena le mana o ngala ile fina ngalo le atua amen ya ka ko fua ma ya susulu aku ma ya ka ko mala malama ma ya suru lo mala malama suru aku lo matsango fie inga ya ina se loto ma se fina ngat o ai se nganga le afia liu ma ya ki o e pe ai ma yo falling o falling ke kaukala le sawa o falling doa ya tangia ma yo falling pe ape kilefia no vai foi lá em Macau vai foi lá em Macau do furo e kule yar kanga kaile yo akukongone e vai foi mas ya e fua mai ya susulu mai susulu mai lo mala malama ya fua mai foi lo langa i mea ua umana ona feta lai ile fionga pa ia le atua mai foi ia e fa atumulia ma ia fa akumulia o so i fua ia fa akumulia ia kofu i ka koma ia tuputa lau lo tato wola ile fua mai le fua ile ami tonu amen ia ale fa ko e fua mai fua ngal fua le ka mai fua fua okay ma ka mai fua okay la ke manga nga ko wala fua mai au telato me le fua lo ke fua mai mau fua le au tela mai ka kilo kangu maka pe oka manga yo fua le okay manga ai me mo pe la ka fa pe mai vo tsanga tsa oka so au le oka se manga yo lo wo langa nga wo ya ko su ya le kenge su ya le langa makwa ye chen mai ai me ale chino me la langi oka vi ia le atua va ai sawa ile ko markalanga vi ia le atua lo soifua amen ame kele fai sawo ame kele fai so kamaso kingai ko kongo ai ngole atua pe selo au le oka amu ia oe amu ia le atua ono oe amu ia le atua ono oe o tangata o tangata e savali we savali ile polwa ingale atua o kangata we fa sulu atu le mala malama le amiotonu we fua mai le fua le amiotonu ka ko amen awange fa pele leyo lale le leia o fungo fa pe we fa pe o le leio le man o le leio o ai o le leio anga le leia o le lei for your faton amen ai ame kere fi fa pe ai o ia o le leio lo furu fa me le lei langa fu ele fe me ya e fua lo langa au na amen ai e fua tata wo langa au na e sulu atu fo ya ta mio lumo le o mata o tangata le lalo langi nei ona toe feliwa ina ile ola to langona feliwa ina ola to mafo fau me ave mai fua mai la fa kusala lele vine eu ka ko lo le wa sila fia foi wa kele nga fela au faila unha foi ngai kosi fai kau o ngole man na ia foi o na ia foi fa upunga le ale nei foi evangelio Yohane amen o tangata e fau mai ona ngona mona manatu fa tasi mai Yesu amen o la mana o ia Yohane e fa susulu watu le mala malama o lona soifua na ngalue aile le ali fa ola ngalue ina lona tangata wasuia ilona o langa ile o langa saya wasuia mai le o langa le lei ave ai foi le o ia ma au na le atua amen fa pena foi la sela ngono ole au na ne ya fiafi ya tato tau ma faio tato tangata langa ole tato ti lo esoi form o wala le tino ne amen ya ka ko kele soi fu si o langa pio le o langa mama pe ona ya ilo tato di follow Yesu Kristo pe foi ona fio ile atua ile no fali
le ole kako ke ola ma ole ke ola ma soifua le olanga le tino nene ole la me vrenga le kau fasa o sa o ai la o kako olanga amen ole kau fasa o sa o ai la kako savalinga amen nga la fema Fe mai o nei o le vine o la o tau o le whakusanga le whatusai i tātou le tātou le whaolo Yesu Keriso o ia o le vine o la i tātou ka kova ai la ai o la le la au a whapeora ka kova wa ai ngai la o le auti amen ka kova ia kule aki kilo kwa o le auti o ai kula ia lea wa kele o nga la e iei fui la e fua iei fui la le fua Ia foi lá que vai aku kau makanga pula mai. Ia foi lá que vai aku makwai nga wai lalo ia. Ole ata kongu nga le kau fai lo makau fa pula. Ele tato wali faolo o Yesu Keriso. Ile lalo langi emese foi au so o male na lato mafuta. Ole akale le mana o Yesu e fai lo aku lo na au so. E mana o foi lá Yesu ina ia fai lo le o mana o Yohane ina ia au mai ina ia tatoa ina ia sava vale ile fana o le atua amen fa mai o au nei o le vine au la o to foi po lima o le tu mau ia te ia o ia lava e fua tele mai ia o le se stengala ngartanga male la o la nga luenga fai to ia ola fasusu lau yai mea pala le lek ya kau faola makaise kau fa ole tangata fa mai le fina ngalo Yesu fa mai ole tu mau ya tia amen o ya lava e fua tele mai o waile mafai o so ona fai o se metasi pe ule yai fa ukaya amen mai ole tu mau ya tia mau ya tia o ia lava e fua tele mai ngole ale pipi o tatu tangata ale pipi o tatu tangata ia Yesu aka kole fa la kala kole winga ngal fetala nga Yesu le auso ale pila ko mala ko pikina meye e kelenga tautala Yesu ma fa tonu wa yo la tso soifua ma ia fa savali yo la tso langa afa me Yesu afa ila ko kele au ma ole winga ngale pipi mai ele você me fez mege finge o selea amen me o letu mau ya tia o letu mau ya tia mau ya tia o ya lava fuati mai o waile mfai ona fua mai o semetas o waile mfai ona fai o semetas pe o le yai pe o le yai alonga winga la ele mafai nga mafua o nga vela ka ko keilo ile mo le la au pe ese mai le la ile o nga la au le sa toma tupu mai o so na la mafua mai o le kai me ke kipia ise chulo fa le fa fonga fonga o le temi foi ke faki ai pa u ese mai le la au le o mankoko o ingala ka ke va ai ko e manu ka ko aya ko foi wa sui mai ona folding wa pula ka ke aya ko foi wa manu mai fungala ole aka foi ngale tau chala ye Yesu le au so fai ko kele ola fatasi ma ule mele o ke yai ele ma fai ona otoa fua mai lo ko wala au na mar ko wala saidi mar ko muri mai ya tia amen ai ma ngaya yo upuye ka kale o le tu mau me o le ku mau ya Yesu o le tu mau ele fa pe ke ale ka fio fi ma Yesu le fa pe fa ke ale Yesu se e ka ngo ka ile limo Yesu ma le ai o me ale mana o ya Yesu ya pe lo soifua e pe o lona o langa ia foi sabali nga sabali ya o ya fa tasima ai amen tato ya fa tasima le la lo langi ele fa pe nga vele ya yo Yesu le langi mamena suwi ile le soifua Yesu amen pe fa pe nga ve foi leva aya ku ya mi o tanga tsino male la langi mame suwi ile kakoa le o langa Yesu de ai nga focus a Yesu ile o ngalo na tama nga focus fo Yesu ile fetala ngalo na tama mala o wina fo yo na Yesu ifua ina Yesu ifua fale nganga amen nga Yesu ifua fa pa ina nga Yesu ifua ile ami otonu nga Yesu ifua nga
ia langona le ina ia langona le anga le leile e maua le faola aia o mela nga le mana o ia le atua ilo soifua ma ufoi nga ia kako wola ma ia tatoa nga lulu e fatino le afina ngalo le atua aia wa le fe mai o le tu mau ia te wa o ia te ia o ia lama e fua tele mai e manongi o lo soifua e manongi fo yo lo wolanga pe o na tatoa pe o inka ko muri ta e fatino le fina ngalo le atua amedea o le mea la le ke inka ko fe me susulu le malama a fenga ka ko pongi sala ka ukala ka ko kuangai ka ukala ka ko le malama ka ukala le ulanga sa ka ko so sa so fo mo mola mai ai mangongi ya sa le sila makwa mangongi last night ya a faina le ka ke sila mava ai foi le tulanga o melanga le fe mai ave ese mai o surungia tsa tole malama e ala ile upu e ala ile upu ale tua surungia ino so fo mala olanga ia wakako malama wakako lo ese mai le anga wakako lo ese mai mai le anga sala amene o ka ko faya fo kala le skangaka o le kako faya fuo me e itaia e le sio so tangata o le kako fuo fai fuo muy fuo le skangaka ma fati no me le o le me ngai le nga tsa ma e le tatoa le faolo Yesu Kristo o le kako le nga kako kia kako kisava vale e tu samale e tu samale savali nga savali mai au nai o Yesu ke nga ika kanga ya Yesu e alu pe Yesu e fati no le le fina ngalo non tsama ai almi nga fe me Yesu o le tu mau ya tia o au fo ya tia e fua mai e le fa pe la fua mai nga fa o ko ele nga ka nga fo lo wolanga ai mo o fu kanga ali e voi o le tsala fo yele a bishop simato tsai vo yo lestunga ya bishop Elia ana fight famia pole le fire to luo ina se me fe mi kai skangaka amen pole ale fire to luo o le fiona ya fui mono au kuso kai mi la savalia kwa e manongi amen e manongi esa sala le ma me smafingi le ma me skengeki ele sa ole le sa unuanga le tsai yes e yo ye lo tsao amen pe foi la ka ko ke no ke mi suwi ai lo volanga ma ua ke no ya e ke le yo tsanga tsela e ke la ngona ina la vale elanga o yo tsanga tsa fale nganga o tsanga tsa tseola le ame tsonu e fua mai lo so e fua e tela ngona inga ke fio linga uma o lo fa peona ona si o mia ai lo kakoa lo tatso so e fua fale nganga e o funya awia o ke la ngonga inga amen la ka ke ngonga ala o tatso o fa pa ina wa tasi itato ino molesu i wole se ko fa pe ko manga o fuam ko ya vanga kalia ya kanga kaya mona mana onga pesa o le vi ingole atua besa lango kasvinga mesa ili mai ele sa ili mesa kange ko ya ngasu e mai o ye ele atua pe mongi lawa pe moni fua ngai ke fua mai sa o lotso ai manga ya la tato vava ai ile atua malona fina ngalo inga ia ka ko sava vale inga mai langa kipi eselele ore kai me ka ku Yesu ore kai me ese me ka ko ke muri kwai wa mango ka ko o langa amen wa matu tuo tato wo langa wa mango tato wo langa amen me nga fio linga mai de nga pa ia wale aise wa makwai le wa empty aise langa foi ole wa ku wa ese male atua wa ese mal fina ngalo le atua e ke fiwa ke ko ngau bale ma fight se longo we ko ya se longo we to fo I mai me ko fa mau lalo mai ko ku mau fa mai wa alia ona fua mai idea mai ko mai fua fiti amen si tanga nga manguio le atua yati oi amen o si tanga nga manguio le atua lo so fua mlo wola amen pe ho nka ko ska ile upo le atua pe ho nka ko pipi ya Yesu e fua mai lo so fua e fua o ise so afia ole musue hai mari ya amen iwe ke me ko fa le kongo mai foi ko inga ya le to alua ke le lo
de loco. Amen. Le loco. E keren ko se foi mangyang fast kala winga ba. Awange fa penga oi. Amen. Pau kai kala. Mai awange fa penga oi. Amen. Kere ka fa ora ingala le. La mo mai lo wo lang suya lo wo. Just kidding. Ya nga. Ole wingala sala. Se kau moli aku iyai. Ya ku mau wa alonga. Longa ya foi sava linga ile atua. Awange ka ko ku wa ngo inga langa le yele manatu ya titato. Ya ulima fa kasika ko makako sava vadi fatasi. O maloto olua o maloto olua ola fa. Pe ho mai le unga. Kale hu ka kom ka kisava vadi fatasi mkako sava vadi fatasi le ile langi male ola fa va. Ole no ta inga na tanga fa ola ine tono lo na inga. Amen. Ele mana tu wa no ina. Ele mana fo ya pule ele ti apolo. Amen. Ai mana o ta to lo to ngau ta to lo to. Ka ko wa mse ko lua ya o se fa ngau nga ya saba vali fa ka le city le city wo umanga ka penga ele atua mo we ka penga mo wa ele ka penga nga mo ngisi lava ka penga mo ka ko saba vali fa tasiana ele city ole no o sound near my mo mo ka ko ele ali amen ole manga ya saba vali fa tasi ke aka kusio kolua aka masio kolua sio fanga ka alo fia ola ngona na mama nacho tsangata kerisiano amen ola ngona nga ngofo matsangata kerisiano itono olona inga ya sava vali fa kasi ya tusa malifina ngalo le atua ya kusa malikapenga nga kapenga ye Yesu le au so male moto tsangata ina ya sava vali fa atasi ile amala malamo Yesu Kristo. Ole manga ya o kinga ba mai fua te avi ia lo tamale ne me pe auto o mana onga fo ingar ka qualify ola fia emi mika ai se langa fo le ka ko saba vali fa atasi mai maia le ka ko saba vali fa kasi maia ele fa pero fe quero e curi po fere Yesu e quero que ko mo Yesu la wa fio Yesu le langi fa mai Yesu le so ilo na so inga wa sa ngila alu awako ke ku ua awoni ototu ua Yerusalema se ya oko mwa imawale me wa fola inga lo tamaya te oto awange ko ku ua Yerusalema se ya oko mwa imawa me wa fola inga lo tamaya te oto wanga me wa mga fola inga ole paracheso wa umanga au maya yale longa nga pa ia amen fa kali le nga pa ia ole atua amen fa kali le kaimi ole nga pa ia amen se ka ko kofo ai familia ole nga pa kero e oli lo loto e fia lo loto e kere ko manga ai fa se me fa ne kon o fo inga fa ingi me tonu fo yo nga le nga le atua e ke la ngonga le ma fana ole nga pa ia ole atua pe sa le ka nga me amai le mea wa puku markai me kaskero e kasser kanga ka ku ye lo loto ai e sky vo ele fa le menga o mai ele nganga ya choi fa ya ki family nganga ki ya ku mau nga fakari ai o ki kanga sofa amen fakari le kai me le tu ba por me ka nga ya ela klola ela vese tsa vale uma tu ai lo soifua pe ke la foi ai lo se la nga ke nga ke alwai nga mai nga la au e palasi mai lalo umai lo soifua e pe ke la foi e fa ngoka ela foi ai o se ele follow ele yang follow ya yonga ai o se malie ya uma kwailo soifua ai manga ya oke ngau ai fa longo ile nganga pa ia ole atua amen minga ninga ka ko fa me ya e fa tu mulia foi auto ifu ole Hamilton amen ka ko ke lo savali ka ko ke lo kakala ka ko ke lo mingo ye ke mingo ya ile ke mi ole vi inga e ke lo foi de mingo ke mingo ye kongo i me fa kingo kongo nga luenga le atua ai se ongo le nganga pa ia ai awalange ka ko finga waku fa me ele fa va fina ule nganga le atua matangata ole kai mika ko ke fa ma lalo e mika ko fa ya langole upuranga le fe mai e vi ia o tamale ne me pa o to fu tele mai e fe me fa punga ni ma wa ne yo le vini o la o to o le tu mau ya tsa ma o ya te o ya lava e fu tele mai awa ele ma fa ye o to ona fa yo se metas pe o le ya fa lo wela ya ale ai Yesu lo soifua ale ai fo Yesu lo wa fo yo langa
e empty ya ka ko langa amen e ke fiu ka fa seme ya manga ya ele manga ya e ke fiu ka fa seme ya fo ele ka nga fo amen ya asia langa fo ele o la ka u ile fina ngalo le tua langa fo ka ko kele of sava mali ku sa male male fetsa la ngang fetsa la ye yesu ile au so ka ko o kako umal au so o Yesu amen especially au so o Yesu il kemi ngalulu ela lang kako kele fiola kemi ngafio me Yesu lolang amen ngai pawayo ka ngakayo au mai kuskusinga au mai fa mau mamea umal avayo au mai ko ngale fiong paele tu ngai ya o ile langa fa le nganga wai o le lalo langi amen ele lalo langi ko ele seles ngalo langi ka amen lalo langi to ya o ile upole atua fa tonu wai fa savali ya kako lo na fayo tatoa o kako wipu lango kako ole ipu nga filifilia ile atua amen o kako la ye o filifilia o lo wipu o kako ole o filifilia ko kongo ngalwe ngale atua lango kako ole kako kea le kako ke finga u kulava mkako ke ya ku imeritino amen ele fa bu fo ya ko kako wa ako ele fa pe kako ako po wa volinge wo makwayo meu kong fa solo ako fa me le fe pa ele atua e fa fitu nga funo ni fitu ona pa ule ke rusiano ile aso ikas ale ukuma ya kako ke ninge ya ka ilo ase si po ai wo fikung se nga funo ni fiku nga pa u ole mele pe ka ikasa ka idua ya Kusa mele e kasi au kailo anga foi wakse awongi koi over kumarkas be kasi lua foi kailo we waka ya awongi over kulelua la markas malelua awongi over ya e vingale pika ki akaide upole atua e manguia ayo kako loko ile au ina menga Yesu ke risole au so Mota tuta mata lango kako au so o kako au faiva life be yele pesungan o te faya o to ma faiva itangata faiva itangata o te faya o to ma faiva itang be a fight o te muli atea le yele wa o Yesu be a fight o te muli atea be a fight o te muli atea o te faya o to ma faiva itang be a fight o te muli atea vai dai me ka ko le au wa fainga luenga le atua o ka ko o ka ko ave fe au le atua fa nga ka kaule soifua fa nga ka kaulu furulo bolanga ya ave o maskanga kai o la ile sia nganga amen ya ngala fe mai a faito tele tausia upolwa inga fai ko kere kausia upolwa inga mai ere sa ngala sa yo upolwa inga o mga au mai ki oi Hia nga bo umang kako ko lo umapolo inga mga au mai ele atua ya kako kiso fu ma o won lai o nga kako wa afua le ortato wo langa amen haleluya mai o la upolo inga le ne ya o to fial fani amen kasi vo nga kasi le nga afua amen e ma afua me nga fial fani ma afua me tono lo wa o lo loto amen fua kele mai ora kai me ke ku wa ke ese mai Yesu kai me ke mga oi failo loko ma failo fia kenge failo fia kama ora kai me ke ku wa Yesu ke mga oi fa kingo pelo oi poto malo wata mai yor kai foi nga wa wasala ese ai oi male vine amen ora ese ka ko pipi le vine ya wasala ese lo la amen wa ave ese oi ola tule vine o ka ko nge yo la ora kai me ke ku wa le yo for Yesu kai mi foi wa ko di liu wa lo sa wa ele ko fia nga ilu malo sa balinga ya Yesu Kristo ole kai me ko mga oi ko ali ole ifilele mai ko ale losa mai ko ale pinko mai ko ya o fea se me oi foi o fea se me kusanga wa kangwa o nga lo la ave se me malevinge wale ko ya la se mga ko fapia o lo ke pipi ya Yesu o lo ke pipi ya se longa we ko fo e me malowa loto mawalalo fo e me malo loto mawalalo ko sta fa peta fa ngalo me ka ika wa se fo wo makwayo se wo lo se kama ke refsiri nyalo kangaka
Amen. Wa or tanga sala koe fa mangalo mai koe mai seva ngosi o koe si o koe au nga koe mo koe nga lue koe wa lua kuro kinki kiwa wa wa makwai makau mafefe koe fai se mea o vaku ongo le wa mala malama ile upo le atua me fenga manga yele o ka ko le upo le atua amen aya o ka ko la ngole au mai e ka le fato nunga foi male male la pizza inga lo soi fu au na ai me cerca cosa valinga la ngale fai ngofie po waya fai mai oka ke lole le upunga le kamalo nga Elia o le upunga le kamalo John o le upunga le oka o le kangaka ka ya sasi amen aya ya sasi ale ese makala ma se potso e fa kape a penga le ngu amen aya ale ela ska ko mala malama ale ska ko ela fenga nga fenga ela fa kape a penga le ngu aya wala fa kape a penga ngu wala ese makala wa sia la me wali gal sel makala wakako le pipi ile upulea amen aya ole upule fe kai yala ilo so ifua au anga fasavali ai ete faita wa kusau woko eke kangi pe o mea uma yo ke olai oka o so fama wa lunga lo ko lua saule fai ka awar fai kala ya wa makwai musa ka ika wa wange ke fai ya kala fai kuwa wa wange ke fai ya kala fai wa wange yes sawa ya mai fa mai awa ka ke fai ya o elanga ngai fa penga le olanga e ko lo fangi ya ele ko fa pi mai ya ko kankulia ya yesu ko mai o fa pe oka Leo koe fa ngale pe o ya tangia mai e ka ko una ngale atu ke me asasier kangaka ngakela ngonga inga ke mi wa matu tu ele olanga wole ise fie kakaro wole ise oli wole ise fia ngale uo folava maika aya kinganga ba ko le se me ngo vese merko lua ai fa vives asia wole aisia anganga pa ia amen kanga kai fa kumwinga ile anganga pa ia e fua tala ulau e ko singa mai kanga kai ko singa mai kanga kai lo wo langa pe anga le fe ko lo skengo lo fulu ko vo ya se mangwe ale wo kele ko fia kepa ye lo fulu kamanga langa le langa nga online wow fai ore sasa ka ikare ko inga melo makua o ka sister mo ka brothers yo nga yo ka niece and nephew bifing ele wo fa pe wa ka kanga sala we se fia melo ko langa o lo ka ko fo ya ri sa tauro amen ke lo alar ke minge ke ngi wa wa pesta nga yo niece mga yo nephew amen ai se vengi uso mga yo kuangangi amen o asoya oka pe yo le fungole ole la au ngai por fuore au kele ngo se ya kwa ngire opa uila lo aya pe yo le fungole la au e mangu e soli vai ma soli ile fia kango se piki lunga se amen ai ke lola ai manga o miele atua le kupu kala lau lo se fua amen inga ia fasusulu le mala malama ile fa kera ke fasusulu kulo au le kali ia yesu ma fasusulu lo la le amen kango yesu ke fa au le oi amen ke le ka fa yenga skaili amen amigo ele ka ofengi skyli amen ngani ka ofengi skyli o nga ke mala mo lo ke au na ile atua o lo ke au ile atua au le e ka ngfela le atua fa au le ya amen pele anga ke unga la sila fia mele atua lo ka loko ya ka ngwale ku fa susulu lo wa mala amen ole ko fa susulu lo mala ilumo tsangata maya ya fa susulu akulo mala ifale uma amen kau kala yo kwa oi kau kala lo uso kanga kau kala le so uso kau kala yo kwa ngai o fa sulu akul mala amen ai se langa fo inga ke kaula lo taula lo sa valinga kaula lo wo langa au na ya Yesu Kristo amen fa me e fua mai wow fua oka
kwa yo manga o ai fua umaye o le ami o tonu o lo le kaukala pepelo o le ami o tonu nga ka afi umai mea umanga ya nga fe me e fatu mulia foi o to i fua o le ami o tonu amen ya fua o le ami o tonu e afi umai le amengo le ami o tonu amen e le fa pe e se le ami o kong e se lo wo langa ngai ngai ke ola mata au le atua me manga e afi au le atua lo wa lo wo langa mo lo soi fua mo lo wo la amen ile mele la ami o tonu e fua ka lau e fua feti iti ko singa mai aya piale or fala pula we ngale male fai pula e kau le umukuka ya so yesi o kama smaka mama smaka kinga o mai ya o ngali vai ya so ya kau fai pula me sero mai ngai Yohana la ko nga o nga ya pia o yang ka kuang kai ale popo mane ya o la nga makua fai ava ya so tama maka le o fai ya fa pula kau a wa fai ngol me ya so wa ko wa o nga amen fai la tsala nga le nga fa kusto le fai pula amen e ke nga ufi le fai le au fai le ka ai le ye wa ko nga fa nga sko nga masilo makua e kumo ya mang ferele e manga nga ole manongi le sa amen I say fai la ai pusi nga piko wo ngale ole winga la kala le ka mo ya ko le fai pula le fa penga malo soifua au na lo soifua nga lue o lo soifua finau o lo soifua ya pi ya Yesu Kristo aka ko le pi ya ele mangongi o ka ko wo langa ilumo le atua bo wa ko nga ka ulanga ke la mo fearful pe la fe va ko lo ka vale pe basta ava ko ma o lo ka vale le o la fa pe o va ile kingo la nga lue va pe le pe mai malo loto se me nga ka ukala ile nga pa iyo le atua ya ki alo le avela o ka ngaka o ingele upole atua o ka ngaka foi fa o penga ingele nga pa iya e ke la ngonga inga musunga pole ala pe de malo mang de kai me vega le nga kele kala le nga mention fa fi awanga le la ai mai nu le fa su le me ya fi su la ia ole wai fa nga fa fonga mai foi ia vangoa me venga le kelinga kele kala lo to lu ya kia wa nga business ye fa pelang business se business nga lo nga la kala pe o we nga business pe fa pe si uso makiko alua le ata mai ko le potoma na kamai nga ku ye le atula ki ka link ya hawa o foi kenye wa ya kastela si po ye fe ngai mela ai ki wa kai lo fati no ya lo kwa ka lo ile atu fa mamla ole winga la kala le kaleng ya a fengi kangole atu amaku fo ya kwele atu le poto male ata mai me makako ke fucking wa yele la ke fela la kala le ngale INL wale ngale ole osi pisingisi ka ma five pisingisi ka wakia amen ile INL lenga mention dunga fifi amen saura kangaka saura tsanga tabali yele la bali ye ole ame hawe fai kele wa ngisu yo ye kele ilo ngale se fa su ile ala ngi fema ya ko kasile mikale ko kasile mikala valo ofu ele lava baka aki ya le lo ka ofu se ilo ngai le yo le winga fo la tsala ole poto mai le atua amen o mea mai le atua ko kasile le mikala valo ofu afela ka kere ko alfa karia se kulila ka mika le se ilo ngai mo ka kupi ko ka afela masinga ko ka kia ya aisa se menga mai le atua kiro ame le ofka nga kaile lava unga ovo ile INL fa ka le mita amen le mikole ie su mai fo ile me kusa fa vele kusa ala kalaka ya tali le mana unga amen aya kali le mana unga kasi fa nga fuai ka nga fuai le Cristiano amen aya la ho ka ko wa o ina le upole atua asa ofka ka e fieka wo fa e ka se la limas furma ya pa ba kulpa mo pe kasi kolu ya ale aya eu la vasinga se la ngani me kwa inga ya ale nga wenga pisingisi olo ko fe makupra ka kwa inga uli ai awa fak awa kau kala mai kulangan nga ya
we kau kala mai kulanga nga ele ungi mea lo fa ka ua ele sa mea lo fa ele fa pe fu se menga a fa ya ai le yo le atua e ngal poko man mala mala le vu kam fe a le bu kau lo e lo furusu isinga off le kau lo e lo furu fa senga sisi a ai o ke kau kala mai fa penga so la manguia le fa pe la fa ya tu sa utala o le a no e mai le poto mala ta mai le atua amen aya poko mala ka mai mene atua a fe na he ka ke la ngonga ka nguka anga le siska tango fa kingo amen wa kasi le ngafua ole alofa amen ole alofa amen ele fa kwa o ia mele le ka unga ea alofa e me ka me e fua mai e fua lo so e fua amen aya e fua lo so e fua la mena le fua ai o ngayanga le le akua kwa ai le fa pela wa fi ai ele fa na ele fa pe foi la wole o ngai lo fa na o fa si so le tali tonu na loto man wi ole atua amen msiako amen aya ngalue malo loko tali tonu amen wa fatu muina oya ele nganga pa ia amen aya wa ao ngalue le nganga pa ia eke faya me umamale oli pe tu pe boots no put pe mane or no mane still happy oya happy oya Holy Spirit amen langa oanganga ngale man na ole atua fatu muina ai mafafua ina ile lo so ifua fa ale nganga amen e woke ba yakula ba sawa pape e kafia manga o ofia ile saka kupe fa ku okka fa ku me ke manga o ile saka kupe amen e kala ungo se me e pa ile lotu amen pe yar kala fa fingena fa mai pe ya loko fo ile ke mi ka kele I ngalue fo ila e fo I fa henga e o kafia ofu ale ka kafia ofu ya ake don la we sa square ingo menga pe piece of cake mi be fa mai sanga mai o kasema yelo ofu kakala melo ofu ta ke esko finga lwenga meso ofu e vaku o la ke feeling alanga le menga o mawai amen like kelele manao ale lava le lava tsupe amen e kasvenga me awange e waste me like la ngona mai le atua amen o ke mangu awa avala aule atua lo so fo ya fai mai fatu muina tsato le ami otonu mai ya Yesu Kristo ina li ile atua amen kile ka fafikai me fafikai le atua fafikai na ho bakwa ai ya so ya ole mafukiso ofu ile mai mawusa o mesika ngakala ngala ke lo ya kile mawanga ya me ai fafikai le atua onga wafeliwa inga ile atua wa pa ile atua elo fina ngalo pa ile atua elo loto nele me ya fa kuma winga pe o kakola ile vine ya kakoku mau pe ya Yesu Kristo ase kango Yesu Kristo e fa shine kulo wa arise and shine arise and shine ya makwa susulu watulta to malama ile ilumo tangata ngaya ko singa mayo kako susulu kako awangi ave kako mamen oka kilo fiala kwa mafukanga alanga kilo makakala lua fudu sola kulika ngaka yo folinga lua fudu peba mi nenga kare fiala kwa aka fare kuama fare kuama suifa masui ya masuifa masingai fare kuala like o makar kengena lua fudu kuli ya kanga sorry le ai wale ko yai makava penga lua fudu lo wa shine wa fia ori esalanga wa ina le upu evi ialo tamale nemea pe o to fuatele mai ona fire ile o to mao so iva ai pura menga mga o Yesu ya o fai o monga so fuwa mayo tata wo langa ile ya mi otonu mai ya Yesu Kristo IV lo tamar kalanga ai fitala nganga Yesu IV lo tama amen langa waka ko faya mafati no le finangalo le atua wow manga le upuni ya ya wai foi selo fia mai ya tia wa ya falongo le upu
fa longo tatou le upu ia ona tatou wa oila ia le upu se ia hola ma dia tupu le upu ma tatou lona ngalue ina le upu le atua ia ka kukupu ile mkako vola mafua atili mai lava ngai akelengia nganga ya ina mo le atua malona fina ngalo ia le tatou ale tatou testimony ngai vai ngole afia ia ngani askanga kanga soifua mai le leile o langa amene uko ka alo ikenge ya soye ya kailo ai fa fekai le atua wa ya mawalo uwola wa ya mawalo uwolanga wa ya uilo uwola wa ya fasino mayala wa ya fatontono mayo wala wa oilo aistavali etusa malea fina ngalo le atua ia ateto ne vai ngala fiafi e momole atule nganga fa sai stato ainga o pale mai for ne vai ngala fiafi o tato faso ai tato velo aso e fo ile testimony ne vai ngala fiafi ia vi ia le atua ona oi fa banolo taimi ia mai se foi olo oli ile atua ala na upu ia mai se foi su sunga fa fe nganga fa tua ia mai se foi stato sunga tato fa tono la sunga Mikael Preta vi ia le atua lo soifu au na amene ia ngata foi ile ye fa manu yanga le atua tono le ainga mai se foi fa tua mai se foi no foi yalo e tono ne vai ngala fiafi o tato testimony au ngani ne vai ngala fiafi ya vi ia le atua lo wa pe afua tele mai lo soifu mai se foi lo ne yo lang tono ne ngali wenga le atua ia la fai u tato se talo yo na Tina tena yele onolo yai lava ya por kalame lo fa piona au na mai lo muli mai ya yele ngalio le tsua ya vi yo etsamane vai ngala fiafi fa tsaido fa tsimai fa wina fo man bene por kalame testimony awa your swing lava mani muli ma wina lava lo swing ole olanga ya via tangata le leile tsua ne ya fa piona vi ya oilo matu tsama fa tsayo fa manu yang fa tsai fo la upu ole oa o tamau ainga we au mai tamai matote ngalulue ai atia e mafina finau ina ia faso sulu watu le o umane e au mai ya wa e matote ai e mato feinu ai fa manuia le fa longo la fa nau fiese ba mau na o tu yai fo ila upure ne ya fiafi por testimony awa ia angalele ila o fio fa manuia tu ya te la so we fo la ngalulue tamai fa wa ne ngalwenga ne yaso ia angalele ila o fio te tolo lo nganga pa ia mai la so fa manato foi por kalame fa manato foi tapena pinanga ina ia mau walunga lo lava vi inga ona o Yesu o wole mavala awa twani ne va inga la fiafi amen amen ia to God be the glory forever and ever. Amen. I love you all, my family. Glory, hallelujah.